turiho kuko twabayeho n'ubundi tuzabaho nk'uko Imana yategetse kabanyubuka na Satani. Nshuti bakunzi bacu, nongeye kubasuhuza. Iyi ni cano mu Rwanda Shyaka Siriyake, mbahaye ikaze. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni hamwe mu hantu havugwa ivangura rishingiye ku ruhu ku buryo bugaragara, aho abirabura bahohoterwa na bagenzi babo b'abazungu bakabafata nk'abantu badafite agaciro cyangwa se ubwoko busuzuguritse, mbese bakumva ko batareshya imbere y'amategeko mu gihugu cyabo. Tugiye kurebera hamwe inkuru y'umwana w'umusore w'imyaka 13 wahohotewe agakatirwa n'urukiko igihano cyo gupfa, nyamara nyuma bikaza kugaragara yuko yahohotewe yari umwere. Iyi ni cano mu Rwanda Shyaka Siriyake, mbahaye ikaze. Azagaruka Yesu aje kujyana itorero, azagaruka umucunguzi aje gusohoza ibyo yavuze, mandi zavuga. Iyi nkuru y'umwana w'imyaka 14 wakatiwe urwo gupfa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma bikaza kumenyekana ko yarenganye yari umwere, yatumye imitima ya benshi ishenguka. Umwana w'imyaka 14 witwa George Stinney azakomeza kwibukwa mu mateka y'ubutabera bwa Amerika kuko yishwe hakoreshejwe intebe y'amashanyarazi, ahamijwe icyaha cyo kwica abana babiri b'abazungu b'abakobwa. Gusa nyuma y'imyaka 70 hanzuwe ko yarenganye. Bene data Imana ikavuga nkore mukenyeye. Mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1944 abana b'abakobwa babiri harimo uwitwa Betty June w'imyaka 11 ndetse na Mary Emma Thames w'imyaka 7 basanzwe bishwe mu gace k'abamabirabura mu mujyi wa Arikoru muri leta ya South Carolina, agace karangwamo ivanguramoko rikomeye cyane. Zabuna kubaho mu bundi buzima. Azagaruka Yesu aje kujyana itorero, azagaruka umwana w'umwirabura George Stinney w'imyaka 14 niwe wafashwe nk'ukekwa kuko we na mushiki we bari bavuganye n'abo bana mbere y'uko bicwa. Stinney yaburanishijwe n'inteko y'abacamanza b'abazungu, gusa bavuga ko yabajijwe akemera ko ari we wishe abo bana abakubise umutarimba cyangwa se icyo tuzi nka ferabeto. Uyu mwana yabajijwe anaburanishwa nta mubyeyi we nta n'umunyamategeko bari kumwe. Inyandiko zigaragaza ko yabajijwe akemera ibyo yarezwe nazo ntizigize zigaragazwa. Mu kwezi kwa gatandatu uwo mwaka yahamijwe icyaha cyo kwica cyo mu rwego rwa mbere. Urukiko rwanga kumva ubujurire bwe akatirwa urwo gupfa. azabaye ibirori mu ijuru kubize. Amakuru yatangajwe n'ibinyamakuru icyo gihe avuga ko Stinney yapimaga ibiro 43, akaba yari afite uburebure bwa metero 1.57, ko atakwirwaga mu ntebe yicirwamo abahamijwe ibyaha. N'ibyuma by'iyo ntebe bifata amaguru ntago byamukwiraga. Amakuru avuga ko yicajwe ku gitabo kugira ngo abashe gusa n'ukwiriwe muri iyi ntebe yo kumwica. Yicwa ariko wa gatanu amaze kwemererwa kubonana n'ababyeyi be, byari inshuro imwe gusa kuva yafatwa mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'1944. Nyuma yo kwicwa, umuryango we nawo wahuye n'ingaruka kuko wanyazwe ibyawo, se yirukanwa mu mirimo yakoraga, biba ngombwa ko bimuka aho babaga bagenda basa n'abahunze. Nyamara nyuma byaje kugaragara ko yarenganye. Impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu n'abarwanya ivanguramoko rishingiye ku ruhu ntibahwemye kuvuga ko George Stinney yarenganyijwe kandi yahawe urubanza rubogamye. Muri 2014 hari hashize imyaka 70 nyuma y'uko yishwe, umucamanza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanzuye ko uyu mwana yishwe mu buryo bw'akarengane k'ubucamanza. Abashyigikiye icyo cyemezo bavuze ko urupfu rwe ari ikimenyetso cy'ivanguramoko n'ubwicanyi bikorerwa abirabura muri Amerika
ndetse na n'uyu munsi bikaba bikihavugwa. Umucamanza yavuze ko Stini yimwe uburenganzira agenerwa n'itegeko nshinga mu kuburana, ko nta bimenyetso bigaragara abacamanza bashingiyeho bamuhamya icyaha. George Stini niwe muntu muto wishwe akatiwe urwo gupfa n'ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka irenga 100 ishize. Abantu bamwe batangaje ko bishimiye ko nubwo yishwe mu myaka myinshi ishize, ariko amaherezo ubutabera bwatangaje ko yarenganyijwe. Mu myaka y'1940 leta ya South Carolina yari izingiro ry'ibikorwa byemewe n'ubutegetsi by'ivanguraruhu rikabije ku birabura byitwaga Jim Crow System. abatukiribo duhindurwe tumusange kubijuru. Azagaruka Yesu aje kujyana itorero, azagaruka umuco. Mu nkubiri y'imyigaragambyo yadutse muri Amerika kubera iyicwa riheruka ry'abirabura bikozwe n'abapolisi b'abazungu, izina George Stini ryongeye kugaruka nk'ikimenyetso kuri bamwe bavuga ko ibatari bishya, kuko abapolisi bashikamishije amavi yabo ku ijosi ry'umwirabura witwa George Floyd, bituma habaho imyigaragambyo yahagurukije imbaga y'abaturage muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga yuko ubuzima bw'abirabura nabwo bufite agaciro. Bamwe mu bigaragambya mu mbwirwaruhame zabo cyangwa ku byapa bari bitwaje izina rya George Stini ryongeye kumvikana ndetse n'izina rya George Floyd. Mu myaka 76 ishize, hari kuwa gatanu ku itariki nk'iyi ya 16 z'ukwa gatandatu mu mwaka w'1944 nibwo George Stini w'imyaka 14 yishwe hakoreshejwe intebe y'amashanyarazi atanakwirwagamo. Amatabaza yanyu ntazime kugira ngo mutazatungurwa mukazabura kubaho mu bundi buzima. Azagaruka Urupfu rwe rwakomeje gushengura benshi nyuma y'uko ubucamanza bugaragaje ko uyu mwana yarenganaga, kuko nta kimenyetso na kimwe ubushinjacyaha bwari bufite cyahamyaga yuko uyu mwana koko yakoze ibyaha yaregwaga byo kwica bari abana babiri b'abakobwa b'abazungu. Yesu aje kujyana itorero, azagaruka umucunguzi, aje gusohoza ibyo yavuze, mandi zavuga. Nshuti bakunzi baca no mu Rwanashyaka Siriyake, tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, naho ubutaha. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Hazabaho ibirori mu ijuru kubizeye Yesu, tuzaba turirimba, tuzaba duhimbaza, tuzaba twibagiwe imibabaro ya hano mu isi. Hazabaho n'amarira menshi kubanze kwihana ibyaha, turavuga ubutumwa bwiza ngo bihane, igihe ni gito gisigaye bikarangira. Hazabaho ibirori mu ijuru kubizeye Yesu, tuzaba turirimba, tuzaba duhimbaza, tuzaba twibagiwe imibabaro ya hano mu isi. Hazabaho n'amarira menshi kubanze kwihana ibyaha, turavuga ubutumwa bwiza ngo bihane, igihe ni gito gisigaye bikarangira. Azagaruka Yesu aje kujyana itorero, azagaruka umucunguzi, aje gusohoza ibyo yavuze,